Kadorbar Shnong Dangar Kabahab Hapua Ka East Khasi District Hinden Kasi Ka Atre Unaitung Arja Apulai Kalapelong Ka Awareness Program Bakerpang Halor Kisantri Kimat Hakabayday Baka Emlang Kasalang Hapua Ka Shnong Bakita Kisantri Kimat Kadai Ka Kuit Ka Suba Ka Kot Ka Kia Kijing Mlian Masniyo Ka Syong Suk Syong San Baka Jing Pene Pensa Ya Ka May Mariang Ka Jing Pelong Ya Kadai Ka Program Kalong Baka Shnong Dangar Ka Kwa Baka Shnong Kalong Ka Bakuat Besuba Bal Bakinong Syok Shnong Kini Trailang Kanang Banwan Rai Ka Shnong Ka Bakuat Ka Baitanan Hakania kasi laidan lang ruka kong L lang stay ka baday ka nong tray ANM hapo PAC dangar ka kong R snaitang sketri VO dangar uba RS lingdo baday pet ya ka outpost dangar harikat ru kilong kami kilong pa jong shnong kalong shnong ka put ka subalan ya ka cleanliness ni ong te aba ka shnong kala ibet yang bangan shim ya ka ni ka bentah ka ni ka nga sedang bandang ke singungnya ngam sumon ban shim ya kini kabenta nama ka snoba ban ong longin ya lekot ka ba ban ong tungin ya lesi kalong ka ba subha ban keren persya ya ke lekot na ta kada ngasno tolong ngasno luat ngasno jerem ka jingkot hat ban perhat pang ka jingkot kani ka lekot ka subang kumbang idang sudah banyak slow ya kejengkran na we ni hel waka iba batai baka jing wat kejeng ya adong kaling mulan kejeng sno bak kejeng ku tenre habang ipet de ni kumbang ni isi ya kini kibenta ni isi ya kejeng ku ni isi ya ka patikia tikani kalau pendiau mensim kapan snosi kapan sno hat ya kaban ya tray na ni banya ko jong kasno te nakaliang jong kabio kumba ka shnong balajit nakaliang jong kabile cho organization bangan aya ka jengkran abede kaliang berkaput ke suba khali ko ngam shin ka dong no no ga jengkran kre nama ka topik kalong ka masuk kaduk ka ta henre ngam shin cho kindia kane ya ka jengkru ba ka jeng angno jongi kum ka village organization hakba yang ka nongrim ka baning kong e kalong ba ya kejemput ya kejensubah ko kasnong gajumi kasnong ringkat dak kabio milayo manajuo man visit dan official visit ya kasnong maulino kabalong ka way kasnong gibakut jam hapo jong kanika Asia kajongi kanika ko hapo ngilabalong ha po Asia ibak way kalabi ka way kasnong gibakut jam titung kasnong ringkat baki bangi video nilalet ya kaban lepet ya kita jingkut jong kasnong nilet apa nilet kan serbaka ya ka keluarga jongi lani penluka ya ka pisah ka jongi hari nilet ceto na ka ban wa example ki kita dibenta tiba ni kum kasnong ninyo manra ya ka ka jinlet ka jongi ko kasnong ka jongi tenre indang nilet ceto kalau ke bangun nak ban mudur nama baka jengkut ke tu kejakan kalau lalong siapa pala kejinglah ujung kibri kejingnya terayang ujung kesenong nakal kalau lalong keba ngimah ban mudur dan deli ladani yang menjual ya kata kejinglah ujung kibri orang tu bak malam yang kata kejingle ujung tu hamne karai kan simpor si decade lani si generation asingila ban kalau impossible kalau kam ban le shisha dalile banyak compare ban le shim ya tu di kai so ban wan ne kawai ka benda ka ba rau ka bang la ban ba ka maulin nong ada ka shnong ka batang tikasi sudah kalau ka shnong kalau tintok kalau kawai ka shnong hendre ni hang le le singila ban ka so murah lani ka center lani ka nomba le singila ban ba shi hajat kibriu niat im ni syong ya ya ni jangan hak ni kasnong bujong kidong tikin kat kidong isyatishanen kidong kan dikasih sudah kidong tikin kat kibadan hak ni hapo piak ni lajak tu ti habang liak le masno bakalong pada janjar pada haduk kata banyak orang yang kata takut ke sudah ba nakaliang tu bio kumba latip baka biko kadai ka way na organization ka ba stick bahan ka ba shimkia ba ya ka aku ya ka jingla aku
Tehrai nakaliang jang bio nabi kasnam ajar kuwai ni padon ni bio ajar kuwai rai lemba jang ki aku teli ke sel group ki SG ni dong aku teli ke SG aku jang kasnong jang ni hang dana tikini ke SG ki dong push pomot mana kuwai pa kuwai ka group te habang ikan belum ni as pa amut kumta kini ke as pa amut ni form ya ka village organization kabang idon kini aku teli ke SG aku jong ka village organization te ngadon mga kumis secretary jong ka village organization kabala itu lemba jong ka block development officer nanti na po si anari block mo siram tinidon ka link ke bajang bahan ka block ka BO ka jumi ka dekapti kaman kapti ka diang jong ka block development tinidon ka jingi trelang bat ibrio jong ka block habang idon ya ka village organization kani ka village organization kada ka way na ka organization kabala itu da ka sorka India kabala itu ro da ka block bat ni don ka close connection dengan ka block tingi kung ka village organization ni tre rabba ni tre gorba kumno ban kentiu ya snong ka ga jumi kumno ban wanna ya ka jingle ko apo jong ka snong ga jumi andre kumba kalong ni kumba ka connection ka jumi ringkat ka snong kalong kabnen ba ka kindel kalong ka se kum katai ka sun benen ba ka ni kamadan ngani to yakin sa si pidangwan ng paktip kai ka jingle jumi kum ka village organization ni don ya ka jingkit kli ka bakraw hadu ka ta nang ta ka sunong la ka jong ka sunong ka ka jumi kini ke aku kli ki self group let's say lala banlong ki visha dan ki pilar ki bas camp jong ka sunong ka ta nama ko jing group ki jumi ni don tang ki kin thai sida ba om don ramba ki bani shimta ha ki SSG ki jumi ba kini ki SSG ki don ya ka jingkit kli ka bakraw ya ka jong ka sunong ka ta habang idon haki meeting di jongi haki executive committee jong ka BO ni shim ya ki members na bago ang kutlik SSG bakin long ki executive member ako ka BO tikini ki executive member ki banila jir na ki SSG si bakya ko jong ka BO ka jongi ki long ra kuboa banladra ya ka ay ka baka BO kaya ran ha ki SNG ki jongki dan dami lajap paniyaran ya kuno ka benta ka ba kongsan ka bini rai kalong bangin penlong kadi ka standing rai ja BO bangin yo banten ko di ka snong ka jongi shi sin si benai mana ka first week jong benai ngin pen ko ya ka snong ka jongi tehre kata kajing rai ka jongi ya sakrang lemba jong dengan senam aja kapba kanang ya kasmi kapba kanang ya kapor ki di khot jong ka snong ki bakan ki ramba ki kintai ki samla ki tana kilas dan ban kedau ti yang ni kilas dan ban event yang ni ki BO bat ki SG bat kalawat ka jing tu yang ni ban om baka snong ki bri ki basong ko ka snong ka jongi ki om pakam ram ban tentu ka dai tam jong ki SG bak ka BO kasnong kandong ban tasyo ban penkut ya kini ya kindong kapsyo ban penkut kasnong nama ka dai ka full responsibility jong ka BO bat SG tilimi ka jinwan na bo ka jin penso kami kalalong ka bala penong mensiri hadu kata bala kalong pithen yang ni baki dai ki bri bakpo kasnong ki brio jo kasnong ki ken yang ni baki ki rimpo ki batri man shim ya usin sa ki ban shim ya brot jo ki pancana ban sat ban kampur ban tang ni jabo inala hadu kata ka jing syak nyo ben ni ngasno ram nam sno don benta AAM ban kran ka yang jo kut ke subah kani ka kut ke subah kalau persyak ya na malah opposite benta ya ka jing kut ke ai ka bana kuat bantong pa dia buatlah nila sa inyo ben henry ni dangdong ya ka mensim ya trela batashlong ni dangdong ka ka mensim ya trela batashlong banya penkut ya kashlong ka jong
kani ka program tani kani ka bita ka kren yang bita ka kom kashnong kata to ni shim ya ka jintit kli ban kur ya ka shnong ka namada bangin kur ya ka shnong kata ka ya kiro sikya ka kan manha ya ka jing kuat jing kya ka jing im ka jong kumba ki help lo la kren chakang ka kuat kya ni su tho ba klen ka jing kuat ka nam dang ka jing kuat jing kya tika dei ka jing kuat ka ba wan ma ka jing kuat jing kya kidon ki sam senyang kidon ki sam masi kidon ki public latren kidon ki pankana jong ki reshimen kidon shula shna ha kidon shula pun kuat kito ka jing sma jong to ka wan ra ka jing peni pang ki bri bila da shisen na ka bi ko ba le ayon ni ki bri ba shula sam senyang ki ki ro ki ya ba ki sistem ki bri ba kin so ha ban ra no ki sistem senyang shetai dan rai kita ni ada mentab dan don tekum jangan pintu ya isunong kita bejongi ya keimlang salam bejongi to ngin ya snow ha banyak kat ya kani ka benta ka kongsan na do kata wan bu tang hangi SG wan bu hangi KBO wan syanya kan kini kani isunong batin long kini pun lada ka jin pun tamlang dan imlang salam kam don jemput yo oi beriu ba pintu kam don jemput tekum KBO ngin labdon ke jing ikut bangin ko sekini ki department ke kum ka health department kum ka police department ka public work department ki schools ki SIB ki custom kita ki department ba ki badon national wilayah ko ban ko sekito department bakin semua banyak rap yani banyak wah yang ko suba lani banyak ayam ninglam jadi beri bawa nakam office ki jongki bakin semua ban break ki jakya ki jongki ki dosbin ki balabu te hande ka do mata ngim kala ban la kunta dingin scam balen ba jongki ko ki manawan blessing in la ban kunta na plan jabi khai pin solongo ba kadon ke je kedu plan jong ki pulit ba ke bosno ke ba kemju hamdon ke bokom kata ini gobon sin ki bawan ni ki department ki beriu sarkar ki banwan kinde na agriculture nangta na veterinary nangta na forest nangta na water resources but ki kinwan man ni kundu irrigation ba kinyo na marta banyo ke je kren ke je beliau jumbut ka jikai ya ki kumno ba pla ban rep ban riam ban ri ke jigri jengki bat kumta karta rege ba pla ban dal sinak ke jengki beso pla ba kadang dia kundu nang hak den jong ka borsnong bat ke bor jing kunet lesi dak den jeng pipin so pla kadang ba plan ki borsnong ka ki manulan penerkam sare ki kunet ru ban ni rai kam dei kita जैसे आप लोग सुचाता मतलब जैसे ये गाँव बड़ा लोग मतलब जैसे पुलिस लोग बुलाता मतलब आप लोग को डराने के लिए लेकिन ये सब बात करते हैं ये सब खुद है हम बात क्या रामकृष्ण जैसे क्योंकि हम यहाँ में नया आया है 1 महीना का जैसा है और 19 तारीख हम आया था मतलब अभी 1 महीना हो गया यहाँ में आया था ज्वाइन करने के लिए तो इसलिए जो आप लोग का साथ में हम मिल मिलाप को बहुत जरूरी है इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है मतलब जिससे कि पुलिस स्टेशन में जो मतलब आप लोग का प्रॉब्लम आप लोग का ग्रीवेंस जितना है मतलब सब पुलिस स्टेशन में आता है तब पुलिस स्टेशन kalau mengedosbin dari pihak penduduk kalau kecil kenapa lawan apa pulis station mana para pernah pulis station mana nomor ni isyong hantai banyarap nak kita kecil kecil penduduk kejopi om dai biwan musuh lo bangiwan hantai musuh lo bonsin ibu bon majority ni ke priori kin omba पुलिस teknik नौशुर पुलिस तो दुश्मन है पुलिस तो चोर है लेकिन ये सब आप लोग जितना बोले थे हम लोग मतलब ये बात नहीं सुनता है मतलब हम लोग कोशिश करता है मतलब जिससे जितना सके आप लोग को मतलब हेल्प करने के लिए आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग मतलब तैयार है मतलब आप लोग को मदद करने के लिए तो इसलिए जैसे यहाँ में हम लोग जो रामकृष्ण में बुलाया मतलब इसे मतलब ये मीटिंग को मतलब कन्वेन करने के लिए आप लोग को मतलब क्या जो हम लोग जो एक्सपीरियंस होता है क्या होता है आजकल में जैसे ये आज मतलब ये दुनिया में अभी मतलब क्या क्या किस्म का क्राइम में होता है इसलिए मतलब जैसे हम आप लोग को मतलब खबर देने के लिए मतलब होशियार रहना चाहिए नहीं तो पीछे में आप लोग भी प्रॉब्लम हो जाएंगे अभी जो हम लोग मीटिंग शुरू होने के पहले मतलब हम लोग दिया था मतलब आप लोग ये इन्फॉर्मेशन
लोग मिला होगा ये इंफॉर्मेशन। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है कतो कड़ी तक नुकसा कतो berkata kalau bang tidak kuliah try hang to pe hang to nota hadir bala dan to di tho idan we di tho hang to bang please pass the information kumur hadir ba pila kuliah bi स्वभावन में ब्रेक समाधान सुनते स्वभावन आइलम सीख हुए पर आप लोग पढ़ने के बाद इसे थोड़ा दूसरा वाला को भेज दीजिए, क्योंकि सुनिए मतलब कोई सोचता था मतलब जैसे हम लोग मतलब मालूम नहीं, सब बोलेगा मालूम नहीं, जो पुलिस पकड़ेगा बोला मालूम नहीं, लेकिन जो हम लोग का काम है आप लोग को बताने के लिए, जो मालूम नहीं होगा हम लोग का काम है आप लोग को बताने के लिए। तो ठीक है, तो जैसे अभी ये प्रोग्राम में वो जो ऑर्गेनाइज किया लाखत yakni ke program nak minta bagi ban ai ke jikren ha ke dia beli ko me bat ka khut ke suba nganyarap ban nyarap brem nak liam junga ban patai ha ke dia ka khut suba malu kren na pre jungi ke ba ke bongkwa ban le khut malu na pre jungi ke ba kwa bat im ke jingim ke ba in im rungkat ba ke jing jowo dan ba ke jing jiklia ngan sai ondon we कोई भी हमारा खेल से मतलब एक भी नहीं होगा मतलब जैसे मतलब लेतरा का साथ में मतलब वो क्या रहने के लिए हम लोग तो मतलब जितना सकता मतलब जितना सके मतलब जब हम लोग कोशिश करता मतलब जैसे सब सफाई को रहने के लिए है कि नहीं वो हाँ है कि नहीं। देखिए ये बस्ती किसका का आप लोग का ना हमारा का आप लोग का है ना, तो किसका मतलब जिम्मेवारी किसका होगा सफाई करने के लिए हाँ ठीक है। आप लोग पता होगा tiap-tiap tu try baru nak jepi ya kata kasnong ko may long ikong mene ya kata kasnong molonong koy kia dan beralika si kasnong molonong ne mali pika kasnong molonong koy है जो यहाँ में जो गया था मतलब molonong वो बस्ती को देखने के लिए अगर कोई होगा मतलब हमारा खेत तो होगा एक तो होगा, तो मतलब उधर जाने के लिए उधर जाने के लिए क्या फायदा है उधर में, क्या किस लिए उधर में गया nak tahu beli saya senang mono kada kalau bab siap pikai kapan ada pikai itu masuk boy yang tu cakap kinong ani lagi senang tu boy are ye bos ti ekdom sampai itu mohon acara ta wapas ada kata gari में बैठ करके chips खाता फेंकेगा रास्ता में वो भी मोरनों से आया अभी आया मोरनों दाम सुan mentang moronong hiat tu juice ki di कि उमसो ये दालाल दी berat asro, तो क्या फायदा है मोरनों जाने के लिए, क्या फायदा है। जब उधर में गया था मतलब एक सैंपल लेना चाहिए मतलब वो बस्ती जैसे वो बस्ती सफा है हम लोग भी ऐसे मतलब जैसे मतलब हम लोग भी सफा करता है कुंभ का तो कृष्णों का ये मगर जगह में जो कोई बार सुमार ये जो कोई जो कृष्णों tengiru marta ngilong ko sa ka ba hasnong bangir nila mujo pitray ham to kasnong molong di tang way preo ubat burkoy le don sa society ban koy baro trilang kasnong nadu iklong ibret hadu to belasan ki em ban em kata kajing em gumsuno ban em kata kajing em ha kajing iit kajing borom kajing trilang iway banura kajing ko to kasnong nganong blesi haklen ki kajing trikam ha borsnong porta kila bandon kajing to hu ko bapiknya sutu jumur lane kajing bumsu tenak lesi ya ka komiti lane borsnong lane iki kedon habum sutu bari ka borsnong berpat ka jabo ha politi hatu bilong borsnong ya kita kena melam kajing fi bapik jumur barkine bilong borsnong ya kaneka ya kaneka snong ya kaneka environment dan warbangan ongi pi ba ka snong ka jumpi ka snong ka boble ula ay pi ba pi pinyasong ya sa rengkat baru kinong snong ba ka dai ka jukit clear jung ko way pi way inong snong ba kata kalong ba wan manra ya ka jukut ka jing suba hasnong kata dari nya keren kibobun ha kibriu kibaha ka jing ka jinglong ka jungki kisno ki pertanya kata manusia banong bang idri mo mde mga hang banong kata kiri ho yi manum yi jiro jori na kare mundur ko lu belum yi jiro jori ndai ha por ka baki ki perlong ya kata ka jingi pendulang ba juki ki kroy ban berat ki plastik ki jebo ki jeban ki baki ki bang ka jingi ini bar ka jingi jiro jori ka sedang nonton nara yiem ka sedang nara snong ka sedang emosional haba ngingi peni ya kata jingi jingi lo ba da ka bangi ni ada bat
ka bangikiar ban peret ya kajing jabok jabanya kajing singken kata dei si benda ban kong tam do jo kajing epi ka bagi beru kim do gam man epi hangre kene kemariam kene ka khindau boleh ula ini min im min syong min sa maka ikan burom epi ada ngini nang ban burom ya ka ai ke jong pura hatu kena jumperkan ba haba manga bret ya kanunu jebok hasnong hatau manu bantam iki कोई सुसादा मतलब आप लोग को भी सूचा है जब ये हमारा जबरा में फेंकने से खून उठाई गए किसका जिम्मेवार है ये उठाने के लिए आप लोग कोई मतलब यहाँ में कोई आदमी रखता है मतलब वो सफाई करने के लिए पैसा दे करके उसको बोला सफाई करने के लिए हमारा खेत आप लोग को ऐसा नहीं किया इसलिए कोई हम लोग मतलब जैसे आप मालूम है यहाँ में थे ये गरम जगह है बहुत गरम है हमारे लिए तो मतलब यहाँ नया आया है मतलब ये बहुत गरम है तो जैसे मतलब जैसे कोई सोचता था मतलब जैसे हम लोग ये परवाह नहीं फेंकेगा जैसे भी फेंकेगा क्योंकि उस टाइम में जब तूफान आएगा इतना जोर बारिश आएगा फिर हम लोग तो उस टाइम में बोलता है भगवान क्यों ऐसा किया अगर आप लोग सफाई नहीं करता तो क्या है भगवान का काम है तूफान में बैठने के लिए बारिश जोर बारिश में भैंसने के लिए सफाई करने के लिए क्योंकि ये क्या है भगवान का सामान है कि नहीं हैं कदे निम्न kata kalau ulai upha daga eriong upha daga erget ban pengkhui namar kita gini syakri jong ulai pia komo ni kata bakal uslap gini syakri jong ulai kijinga ke jong ulai dara phi beran kumto tumusong no daga uwan ka eriong ban pengkhui jong tumusong ta tahu pi kamra kejima saw selong tahu gi yin sem macam pi ngimju perkhat ya kata ngimju ya kata rei kan mau ba ko wei ko lam ba ka snong ko jong pi kadai kata ka ri ka la penhe ba pensan ya pi nadu ba pinam rek hadu ba pinam he rasa nak kata kata mi don kam ban ni ya ka cikri ya la ka jong ka snong ka thau dan ka bangi burom ya ka cikko te ham tu kapan i yang bana kalian sarkar kal persangkat balakat jai banwan ra ya kata kajing sotu ya kipriyo ba kipriyo kin im kata kacing im mokoi bat sakowai kalong ba nakalian sarkar bat nakdu u prime minister jokari jugi bu Narendra Modi ulah peloi ka Swachh Bharat kawur kajing mokoi ya kari india hibaru banwan ra ya kata kacing mokoi nak kataw nak liang jangan masuk bangkerpan ni pi ke borsnong bat kata kalong ba pinai ke jentrelang haba kile ya kanu ke lenti ke ba na kata barang ya ke jikut suba hak snong kataw kibra oi denang ta hak bedai bat kidiang kisit lasi bin so pla kundo pulis bar batai kita berfai no hangrai kadai ke musim jeng bum sola ban pun halade nama kadang apa mata banai ke percaya cuma ba kidiang kisitu kidai kijing hau ke ba im ke bo bleng lembu hanya selak ndau bangin yo ban penon kami ki nah yang jumai ngam jus ko kena ba isi ba khantam ki beri ke ba penjat ya kamrem bat ka penjat yang meriang pulang ka penjat kandau ho ada ngi don kam tinggi di bang kami ki kisit re ngi penjat kandau khantam dan ngi thang dusmon ki kau ki kitab ki bo ra na suno ya kajali dah apa bila nomor fitip di terai babaro bakal ga bakhuit kawan no kawan ni mah giding kisit klam giding don giding kisit pinamla banyo ke ga bakhuit kam tam ni mang ka cakap ko cakap riset dam don giding kisit ki banya dai pi banra ai ya kata kal ga bakhuit nak kata daw bila ban mat gini kendu ya ke Jepang ki bahar pamru nang ta ka bede ko juku nang ta ha bede ko chono ha ka jing don tu bidom bidawa don ki beri ki perkhatan nama bagi bidon ki wa se dengan lek dusman ngalek shot ubom ngalek tiar ubom bat ada ki dawai bi ki bagi perkhat bagi tu ka dawai bi ki bagi ki ada long bi ki hi bat ya snong ka thau mar oi bat ki perkhat nama kata ki perkhat mo sono badam ba jong wei ubri ula bat penjot ya snong ka thau hi bar oi banra ya kajing dua jeng mentoi jeng kesnong betau wibaro oi ha ka bedi lingba jeng kuat ha ka batang sisi kejongki ha ka bagi dokha ki doom ki ba emang to daki pau snem daki ga ajar snem tang lingba jeng
semon jong brio baro kita kita wa kiyak ngane tu hak bade berkatakan ko dan hawalon mata kan la kalau hak ta jo kajing khoi jo an dan lingba jo ta ngam tingyo ka ta meklia pulesak wana ka danten hangtar gila masuk na bor jo ka jo no baka sim yo ka jo ta na mata barang ra yo jo khoi kini subah na mata nang ta hak bade bat kita kajing penyak yang kita kita wa hantur ko don ga an kata kalau hak a jo bade jo ka cruelty jo animal kata kajing penyak dan kajing le ya kikam kiba warna ya kajing ma ya kajing mensau ya kebede ban kita umur wa nane kalau ya kemram keren khamtam ya kita belum da kajing siat kibom kan mau ha laga nak kalian juga boleh sekalap kita beliau rengkat baru bom hak ti joki kan mau kajing pun saja kalau ba sibos nan kin hapan sok baik apa yang bendi kita jadi kebentar hak abade musuh kumno begin nang sumar banwara kajing khut kajing subah hasnong hatau bat yang begin nang ban ya kajing ai jong kami meriam awai kitrai sitong na kebentar banwara ya kajing sok ya kajing aram jong kilogien ke wasawan ndre kini ski ke omta ngim bilan do no ya kata bensim jong kajing tiklam ngim don ju ta bensim jong tiklam tang bang biang mangalab yang wala na kadai kini ki baglasnak nang ki brio kilasnak nang ki rio mun sunga na kata banra ya kajing sok ya kajing ram na kata ciki ki keluar penjat iki kidon ki brio ki bubun sen ya iba kidon hang tinggal caka surok ki ba kidon itu ki lai kita ki pus hajron ki kita gitu ki stikar ba ta ba ya kali minit ki khaba isai banlat na kajing ma banlat na kajing musau henry ki brio khlem da oleh pendu ya ki ngamtip iyo banyak penduduk kita balik isyun hadu kata kita bilang majorki kalau dono na komersil majorki kat hadu bagi penjat hawa kam penduit kam pentut lagi kelam penduit kelam pentut henry keluar ban penjat kilai saklau kilai sabri la awak hakti lagi don ki jiang ni ki don ki sia ki badon ha ki joki ki bakal penduit pentut lagi ra awak pom matatal di pom si pom dusman gota hoi la pi penonton kam ya na kamdon kaki busuk nak bonra jenge kata henry klem dah ramai kiki baru kiding iyo yang kiding kisit baru kini kijing ay kijing blay ni super khat ni baru udah blay buat le yang kiding baru ni nak lang jenge nyum blay ngan trai nak deng jupi kat ne piadon laju don nak deng jupi ke betul dia यहाँ में जितना है हम लोग जो बैठा है और कोई है मतलब 1 2 लकड़ी में जो हम लोग लगाता है हमारा खेत में कोई नहीं है तो कुछ होगा जितना गरम होगा कुछ मतलब जैसे ये एनवायरनमेंट में चेंज होगा मतलब बीमार किस्म का बीमार में आता हम लोग किसको नाम करेगा किसको ब्लेम करेगा क्योंकि खुद हम लोग ये नहीं समझता है तो क्योंकि मतलब 1 थूला गिरी में मतलब उसका काम है आपका लाइफ भी बचा नहीं सकता क्योंकि वो प्योर हवा मतलब अच्छा हवा मिलता है मतलब सांस लेने के लिए नहीं समझता है सब इसलिए जैसे ये प्रोग्राम में जो ऑर्गेनाइज किया मतलब हम लोग को मतलब एक साथ को मिल करके मतलब जैसे ये बस्ती में मतलब अच्छा बस्ती को बनाने के लिए मतलब जैसे ये क्लीनलीनेस का बारी में मतलब जैसे और ये जो ये जंगल ये लकड़ी के क्या लगाने के लिए मतलब वो बहुत अच्छा है इसलिए मतलब वो ऑर्गेनाइज करने से अच्छा है और सकोई nakalian dengan rembang tengah nakalian cuma kembali insya Allah dengar dan video dulu kerja berkucing pila banget sangaru ban nakalian cuma ngene sebentar hak bade ban marah ya kerja kucing kerja subah atau kesul kata minum dan kerja pet mat iwe bakal ke kamram ke cuku dan ke kamram ke congka bagi dia ban balai nama ba baru ke senang ke cuku itu hak bade banata jing sisa dalam keren kamu dabuan mahal keren ni kinsa thai हम बोलने से जितना है तो 3 कट्टा का जैसा कलर जाए जी बुआई बात कata kalau hukum kekian udrop ukenja bat kiwe tengah terakhir nak yang jumpi yang ni yang kekian kreatif baru punya expert lo kayak kekian सब एक्सपर्ट हो गया शराब तो क्या है हमको बताने से कुछ फायदा नहीं और जैसे अभी मतलब जैसे यहाँ पे मतलब लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं आप लोग पता है वो शराब पीने से कैसा होता है जिसे आप लोग सब बोलता है मतलब
majority ना बता पुलिस का दुश्मन है वैसा खाने वाला है कोई नहीं समझता अगर पूरा का पूरा और हम लोग पुलिस मतलब एक एक करके कानून से हम लोग संभाल करेगा ना मतलब हम लोग छलने के लिए भी नहीं सही का लेकिन हम लोग समझता है जैसे एडजस्ट करने के लिए क्योंकि आप लोग सोचे दादा don kini ki bagi kia lala kapor bagi ha ki bagi kia kapor bagi nya kali balada syam ki baki buat bagi patas ki ada syam ki bagi buat fitip badu kana ko fine kalong sipa wajar dara kulit ku fine ki sipa wajar orang bana kana bagi kia ki kulit ku ba bisa kemta ki namta kidan ki beri ki bumsutu dang mana kana ki ki don ki jinjak kata kalau jinjak accident ne ye wei khulung te kai ka baca kalamba itu khulung la masaura sa sebentar dalam kali itu banyak yang terbaik tang kalisten rumdan tenang lo nyerap ke pilalehi tenang lo nyerap ke dia yang penyerap menyerap nang lo kan pilalehi haba pempat long ki beri ki bebet banyak yang kali beli punya kalau beri banyak yang kali kerampat yo yang kalisen khamtam nada dei ki khulung dara kini ki kena banyak yang kali banyak yang suki banyak yang baik fitip kana ka fine arpsan hajar dara arpsan hajar min sim na pi try ka madai ke jing kita ka syai na kan lo punya kamai na pi ha syai आप लोग कितना कमाएगा अगर हम लोग मतलब जिसे पकड़ेगा मतलब कोई बच्चा गाड़ी में चलाता स्कूटी बाइक चलाता मतलब वो अनऑथराइज्ड पर्सन में गाड़ी चलाता है जो हम लोग फाइन करने से वो फाइन कितना है 25,000 आप लोग सहेगा इतना इतना देने के लिए लेकिन हम लोग जितना सकता है हम लोग का तरफ से कोशिश करता आप लोग को हेल्प करने के लिए आप लोग को तंग नहीं करना चाहिए लेकिन हम लोग का कम से कम लेकिन पब्लिक का तरफ से मतलब हम लोग का साथ में मिलो तो कानून में जितना सकता हूँ मतलब मान लो वो कानून में जिससे लिखा होगा क्योंकि जगह जो आदमी लोग मतलब शराब पीने के बाद गाड़ी चलाता ये इतना ब्लास्टिंग करता मतलब फुल वॉल्यूम में अपना से एंजॉय वो लोग एंजॉय होने का टाइम क्या एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट होने का टाइम तो एक तो आदमी मर गया वो जो आदमी जो मर गया मतलब एक बाबा का मतलब 7 बच्चा 8 बच्चा वो बाबा मतलब 8 बच्चा और 7 बच्चा का बाबा है अगर वो मरने से वो बच्चा फुल खेलेगा आप लोग का एंजॉय ड्राइवर का एंजॉय फुल एंजॉय हमारा गाड़ी तो फुल एंजॉय टीएप भी फुल एंजॉय गाड़ी चलाने का टाइम में एक्सीडेंट हो गया वो आदमी एक थू मर गया वो जो देखभाल करने वाला मतलब वो अपना बच्चा है तो बच्चा खुद देखेगा इसलिए उसके बारे में मतलब वो इंश्योरेंस बोलता है क्योंकि आप लोग बोला है जरूरत नहीं इंश्योरेंस को रखने के लिए लेकिन वो इंश्योरेंस आप लोग को सेव करता है जो आप लोग नहीं सहेगा इंश्योरेंस मतलब आप लोग को मदद करेगा मतलब जिससे वो जो बच्चा लोग मतलब वो पढ़ने के लिए इंश्योरेंस देखेगा लेकिन अगर आप लोग शराब पीता इंश्योरेंस भी कोई इंश्योरेंस भी नहीं है अब इसलिए हम बहुत बार बोलता है अरे आप लोग का एंजॉय दूसरा का तकलीफ एंजॉय तो अपने से एंजॉय करो ना दूसरा को तकलीफ मत दो ना इसलिए क्योंकि ऐसा वाला मीटिंग है इसलिए ये मीटिंग ये हमारा क्या स्पीच होने के बाद आप लोग हमको पूछिए जो सवाल पूछेगा हम जितना सकता हम जवाब देगा एक तो आदमी जो एक तो गाँव में हम किया था वो जैसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम एक तो क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन में हमको पूछा था बोला सर क्या करेगा हम लोग का बस्ती एक तो आदमी है जो वो मतलब 3 ठो औरत है वो क्या करेगा बोला हम बोला था 3 ठो औरत ने 6 ठो औरत रखने से भी वो तो मतलब कानून मना नहीं करता लेकिन उसका काम मतलब बच्चा को संभालने के लिए अगर वो नहीं सहेगा ना कोर्ट में लेकर जाएगा वो कोर्ट जवाब देना पड़ेगा अगर वो लड़की का प्रॉब्लम नहीं है तो आपका क्या प्रॉब्लम है लेकिन ठीक है जो नहीं समझता तो मतलब जो मतलब नहीं पता तो मतलब पूछिए हम लोग से मतलब हम लोग बताएगा जितना है तो ठीक है वो ड्रग्स के बारे में जितना सकता हम कोशिश करें मतलब जैसे जल्दी आपको बताने के लिए हम सोचा तो मतलब क्या समाचार बहुत अच्छा खबर है यहाँ में मतलब एक ड्रग्स पीने वाला भी नहीं आप लोग जो आप लोग देखा है आप लोग मतलब जैसे ये ड्रग्स खाने वाला ना आप लोग पता भी चलेगा ये ड्रग्स खाने वाला है आप लोग होशियार होना चाहिए फिर बंजर होशियार बड़ा काम करना फिर के बारे में फोन रखती itu kembali pulis sebar seselok nomor selok lah jelai pada minta utrap
pihak banyak lo usiar ba berkata kalau ba kiba pun ba ki senong kiba ki ya kedua kecingnya yang beri drop sama drop kalau yorong tang na wi beri kalau yang berpuncak senong bar we nama tang we kena dan tang we kena dalawan na senong tahu kin pengop we we kenang bani yo drop si senong drop sak senong topi kamut kajungtu kan sedang suan kajungtu kan sedang suan kaban kong ke sedang bantu ni ड्रग्स खाने के बाद सबसे पहला मतलब वो चोरी करेगा सबसे शुरू करेगा अपना घर में जब अपना घर खत्म दूसरा मतलब जैसे नहीं बॉस मतलब वो लोग का घर में जाएगा मतलब वो चोरी करने के लिए उसके बाद में गाड़ी से भी चोरी करेगा आप रास्ता जगह से मतलब आपको मतलब क्या मार करके में आप लोग चोरी करेगा इसलिए आप लोग हम रखे थे मतलब शिलोंग में जाता कोई भी मतलब चोरी में होता ना हम लोग कोई आदमी किया था मतलब पॉकेट मारने के लिए हम लोग का मोबाइल ने तो आपका पर्स जो शिलोंग में किया था dan juga satu tangki box satu tangki mobil di mana Silong ada nem kini mana lagi tu baru kita baru gini kena di drugs ke balik kita kikam kafe nak kata Musa haswa bahkan wan ke jingjot hak Silong sebelum baru drugs nak kerpat ke borsnong ye pi ke ye mesem bapin long ki bausiar ban long ki bapengor ye lo jong ki kon ki kaban kong e nomor ba dada ki buri yo drop sem unang jur dada pitip ki kon jo pi subai ki bakila sedang menungkam play pere ke sini mesti ada ki pentip si kulit pentip si borsnong kenang benyo pente lakam no wud ha abadi ba kata ka jengkron kam ki tu lom dah unta ki beki ki kasnong kata ki baru kan sejak aku kesini hak pada nakalian tu ni Silong yang jenjar banyak takil banyak persya yang nutrak hak por muswa hak por bidang don ki lena ki kaisau ya le baki hendre benda bat nutrak ni hapan pun lalu boy kenyang Jepang besar hitam ubara kata yang imlang salam kajung kam nutrak ngani tu bi kedan arbenta kawai kita ki aku bercuces bat kawai ki bikin cek ces kamu ki tham itu drop hakikat jafoil ikan itu drop sengaja foil ada juga tu hitam yang tu tedam yang tu jenghau kastim jong tu drop bat ada juga tak bisa dilambat tu secret akan rum siapa pamer itu ke bilang cuces tidak lakukan lah tendon kecil sebangan ngerai ke bilang jack telah jenjar bagaimana lagi setengah pinbu syariah sebentar ke baduna eru arpo hajar sebenarnya benar bersio lakukan nak mentah laisnya marulai iki kebaduna laisnya bikin lain udrop sudah mentah pinbu hari hak urun jemutna pinbu sebenarnya benar jemut kinawan kina dia nama arba habrian bagi priu ki di udrop kai ke pelong iki bikin tu kamdai na pelong kadau ndai bagi yang bagi ku anjoy mereka kadau pelong bagi jenjah jo drop khane wala क्यों चोरी करता है मतलब क्योंकि वो लोग मतलब जैसे एंजॉय कर लेने सबसे प्रॉब्लम तो मतलब जैसे उन लोग का बीमारी सुनने के लिए भी नहीं सहेगा खाने के लिए भी नहीं सहेगा बोला सोचा था मतलब जैसे पेशाब करने के लिए भी नहीं सहेगा पायखाना करने के लिए भी नहीं सहेगा खाली पेट दर्द का माथा इतना मतलब जैसे जो पत्थर का जैसा वो जो हम लोग मतलब एक्सपीरियंस होगा जो पूछा जब ड्रग्स नहीं खाने से कैसा हुआ हम लोग ऐसा बताया इतना प्रॉब्लम है वो लोग को जो ड्रग्स खाने वाला है इसलिए वो लोग मतलब मजबूरी मतलब छोरी के निकले ड्रग्स मैंने नक्शा गायब हुआ लेकिन वो खाली एक दिन 2 दिन के लिए क्योंकि तो एक घंटा भी इसलिए मतलब आप लोग मतलब जैसे आप लोग बताइए मतलब अपना बच्चा अपना लड़का ज़्यादा से ज़्यादा जो शिलोंग से पढ़ने वाला शिलोंग से काम करने वाला होशियार रहने के लिए नहीं तो पीछे में अगर वो ड्रग्स में बस्ती में घुस गया बस्ती तो खत्म बर्बाद हो गया आप लोग घर छोड़ने से भी नहीं होगा कहाँ जहाँ जाने से भी नहीं होगा क्योंकि आप लोग घर में रहने होगा क्योंकि वो लोग आएगा Kita nangta hakabadi baga song-song jadi kita kemudian kong lagi kam bandel dengan cingkring lah apa dengan borsno bat ke bor cekaan bat nak lihat macam borsno kadai ke snong kadai ke borsno kadai ke bor ke ba nak lihat macam aja ke lapun kubor ni lah kalau nak lihat macam district council ban nak sarkar ke ba pi bidon dia lah jauh berta nak ke banora ya kan song bat ke nak lihat macam pi borsno
Ilaban bu ki kendon na pun tak bante la kam ha ka dei bari ka tisna tang ka we yang ai pi la da ka dei bari kies jong ki klung sibuk mata sama bo bor ki klung ya ki kies ya kata ka ki kata ka pokso ya kata kita kim jula ban punya suklen non nak bors kan mau dara pile ya kata nak yang bi firmin saw pini bendu cini ekala nak yang jago bors no ha ka dei kies ki klung ki chong khai ki klung ka ki kata pokso Tiap hari kita sebenarnya nak jadi bisnis yang bisa buat kita. Pendai mana siapa yang anya kalau kita ham tam yang kepada bocor lo, bat kepok soal. Kata apa macam? Jadi kita lo kita lagi kentai kita bilang kita kentai lagi serak kita hapok ke kertasnya. Kingat akan lo kies, akan lo kies yang kepada kita kies syongkha seman. Kini kita kita police station, nana kalian police station kan yo mana